Qanday talqilandi? Bitti. Qanday Totalitariya zamanda oldu. Hat yüzünde so'rov berdik. Bizga zapret berib turib, ertaň borg'lar deb qo'ydi. Biz ofisga borganda shartimiz yo'q. Bugun qanday chechim bo'ldi? Biz qo'shib biz iki yo'l qo'shiq qo'yganmiz batiri. Qanchadingiz? Yani vaqtida Tezekoyev Görmüz bulasda vakillerden kırıp görüp ben şuna aytıp hazır partiya qaysi kırıtıyor. Emnege filarmoniyada ötköyiz talab verdi. Anam biz hazır qaravadık. Hazırkı bul partiyanın iyi oşona aylanasındaki adamlar talqalar reçinen bardığını düşündü. Ben Altura mesketvatat deyip Soronbay şahit. Buna biz Özbek komşu taşpay kaldığı hazır erkin sonun ahvalga geldi. Buna Kazakistan abdan çoğun Jaman mamileni Soronbay mamile kap geldi. Buna Türkiye'de alma şarşeni kolga albay koyup durup Rusya'ya uçurup Nedeliyada hazırkı prezidenti Soronbay Türkiye'ye. Bular menen de жақсы mamile olur. Bul kişi bayım ayıldan çıkan azamat. Bul görüp otasınlar. Belinka saat 9 el erkin basıp erkin iş Sizge qiyin. Жақсы жақтарына Size demneleri söyledi. Ex-prezident meni dost men oşonu mıntıvatam hazırlandı. Bizge oşol jakkan жоқ. Biz Özlerinden day bölünüp deputat Dibkanın en güçlü uçulu Dibka üçün жүрген Asılbek Şaripov, Zulqar materiallar жоқ бүгін. Ağay, anda Biz büttü bizge аябай çoğun засада koyulgan eken biz ana bizi kalabasa şaylagan bizden ökülgü asıl ıslık çayından göröktü jönle göçöden tamak Prezident menen azırkı prezidentin joluguşu аябай қатық айттым мен адам 4,5 saat айттым деп айтты баягыдайла кезир катуу мен болбосом ким Кыргызстанга күйөт эле мен мындай Соронбай Шарипович 2 жыл премьер болуп турганда өмөлдөгөн эмес андай мындай деп туруп кайра шыбап атат тестке да Özüңөр мына тестти көрүп турасыңар. Ушу тестти кыргыз элдин ел төлөп калат. Ошо себептен принципте Соронбай Шарипович. Баштагандылык ата баштап атасыңар. Эмне үчүн кыргыз тилин колдонбойсуңар? Манда секретариат муну эмне жумушчу топ кылып туруп шундан баш деп туруп мен айттым, ал замчаны уккан жок. Korku Kengesi'nin deputatları en görünüklü deputat olan deputatlar da yok. Karapayım kalk bizi delegat kılıp emni ettim açık aykın sıra jo üretinde talay kalıktı elmene mınatıp süyoşup anan elge jarka çıkar. Bugün sezde anday bolgan yok. Sezde şunday жақсы түзүлгөн баягы сүйлөбө кет деген сөз менен болду. Ошон бүттү чыйып кеттик. Бизге тамагынын кереги. Мыйзамда жазылгандай, биринчи мына каражаттар, мынча акча бөлдүк деп атат. Мына өнүктөргөнүздү көргөн, мына регламентти көр. Эмне үчүн жарым кыргызча, жарым орусча жазып атат. Biz деген сиздерде карапайым калка барып айтып беришибиз керек. экс-президент айткандары тууралуу Ою эми ал досума жолуктум деп. Ал дос
жалпы ел қырғыз елі тұрады. Этиканың негізінде дос емес, мұрынқұм Сооронбай экөөнүн достугун бизге жок. Анан тартып атам. Жок, ал ишке мен актайт. Биз ишенебиз.